Pemirsa nemoning Raina Buddha Umanis Dukut tanggal 17 November kali tali 19 kepergian puncak karya melaspas ngenteg linggih mupuk pedagingan mepeselang Pedudusan Agung Menawaratna tawur balik sumpah ring pura kayangan pusah lan desa Pekraman Dalang Kecamatan Selamadak Timur Tabanan. Karya puniki kemargian sampun samian wangunan pelinggih pura puput kabecekang. Ring sejeroning dudonan puncak karya melaspas ngantek lingge mupuk pedagingan mepesalang Pedudusan Agung Menawaratna taur balik sumpah ring kayangan pusalan desa Pekraman Dalang keduluran antuk ngemariang upacara ngetek lingge ring pura sor catus pate pura ulu miwa pura subak utawi bedugul manut manggala prawarta kekarya ima digel-gel upacara puniki kemargiang nyabran 3 dasawarsa talar sangkaning samian wangunan pelinggi ring pura pusa miwa pura desa Dalang puput kebecikang ngebecikang wangunan pura inucap kemargiang selami 3 warsa untuk nelasang prabiya kantos siki kali miliar rupiah. Dana puniki masumber saking urunan sodaya krama sani akeh nyane satu syeda sekutus kakak. Saking kawitanan 4 banjar sani wentar ring desa Dalang, duiri banjar Dalang desa, Dalang anyar, Dalang tengah miwah banjar munduk Malang. Tiosan punika taler ngamulihang wantuan saking pemerintah Kabupaten Tabanan miwah Provinsi Bali saha dana punia saking para pengampon. Dudonan karya sampun ngawit kemargiang dauk tanggal 14 September kali tali 19 untuk ngemargiang upacara meratiaksa wewidangan nyukat karang lan dharma wacana. Raris ring raina sanes cara kliwon wuku wayang kemargiang upacara melaspas bagi pulau kerti melasti lan mapekelem kemargiang ring raina Buddha wagi klau miwa taur resigana kemargiang nemoning raina Sukro Umanis klau. Upacara taur ngangen serana kali kebu antuk undangan utamaning madya ring pemargin puncak karya kesolahan makudang walian luwiri gong, tari topeng, tari baris, tari rejang, tari pendet, miwa wayang lemah. Nah, napi makna daripada upacara puniki wenten yang garis bawahi ada 3. Niki yang pertama melaspas. Melaspas kayangan puniki artinya menyucikan semua kayangan sane wenten ring pusah lan pura desa Dalang puniki. Wenten sane kaping kali ngentek linggih. Nah ngentek linggih punika wantah tatujana wantah mangdo ido petaro sani mapawayangan driki entek melinggih driki taler entek napi wasana nyinga para damu pemeda utawi pengembang kayangan druene driki kan. Nah yen taur punika wantah nyumyo mangdo alam bawah alam atas seimbang. Nah niko tatujana gumanti titiang melaksanakan karya agung melaspas ngentek linggih lan taur kenta. Sesampun upacara ngentek linggih edan puncak karya kelanturang untuk ngemargiang upacara ngusaba desa utawi ngusaba dini pedanan miwa piodalan ring pemargian puncak karya puniki kepuput oleh Syediri Sulinggih inggih punika idi pedanda saking Gria Lenganan Kelot, idi pedanda istri saking Gria Selamadak, idi pedanda saking Gria Sembung, idi pedanda saking Gria Sukawati, idi pedanda saking Gria Serampingan, miwa idi pedanda Buddha saking Gria Jadi. Edan upacara raris kelanturang untuk ngemargiang nyegara gunung nemoning raina Buddha pon watu gunung miwa upacara nyininap kemargiang ring raina Riditi Paing Sinte tanggal 1 Desember kali tali 19 sani Cagirau ekaya nami Wadewa Krisna Bali TV.